direct on. Yeah. And then it goes, you, Sarah. Okay. You. Hello. Det her er det hvor så du er velkommen her. Det er godt. Du skal bare lave den her imens vi kører, så starter du. Ja, er du? Ja, velkommen her på Læster-skrivestolen, hvor Altør-skrivestolen holder til. Vi er et par håndfulde potentielle medicin- og tandlægestuderende her, og der er måske også nogen, der er hjemme ved kameraerne eller ved computerne, som følger med. Vi sender det nemlig ud til hele folket overalt på Færøerne. Og jeg hedder Holger Arnbjerg og er leder af Altør-skrivestolen og vejleder til videregående uddannelser primært. Og i dag der har vi altså sat fokus på Polen, medicin- og tandlægestudier der. Og I er velkommen her. Vi har også velkomst til nogle tidligere og nuværende studerende på et af universiteterne i Polen, i Stettin, som vil fortælle om deres erfaringer. Ellers så vil vi starte med et lille PowerPoint-program for at få et indtryk af, hvad er Stettin, hvad er omgivelserne, miljøet dernede, og høre lidt om uddannelsen fra uddannelsens side, hvor vi kan se og høre omkring det som oplag, og ellers vil tidligere og nuværende studerende fortælle om deres erfaringer og oplevelser med at søge ind og læse og bruge deres uddannelse på forskellige vis her på Færøerne. Og så bliver der selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og vi skal lige være opmærksom på, at der måske er nogen, der sidder ved skærmen rundt omkring, så vi skal prøve at repetere spørgsmålene hen ad vejen, så vi kan følge med. Men velkommen, og vi har en times tid godt og vel til at få klaret de spørgsmål og give de informationer, som vi synes, der er relevante i forbindelse med, om man nu skal vælge sig en uddannelse i Polen inden for medicin og tandlæge.
Jeg starter med at vise sådan et PowerPoint dernede fra. Det her universitet, som vi sætter fokus på her, som er et af de 5-6 engelsksprogede universiteter med medicin- og tandlægestudier i Polen. Det hedder Pomeranian Medical University i Stettin. Skal vi prøve at se, om vi kan få den her til at køre? Ja. Hvorfor tage til Stettin, som staves med flere sætter og seer på polsk? Ja, det kan der så være mange gode grunde til. Her kan vi i hvert fald se lidt af bymidten og ved floden ved vandet her, hvor der er aktiviteter. Det er ikke bare en gammel by, det er også en moderne by, som har lavet arkitektur og vundet en eller anden fin pris her i 15. Går lidt hurtigt hen over de her indledende billeder, hvor man her ser forskellige placeringer, sites fra Stettin. Der er svømmehal og park og alt muligt andet godt. Og her får man altså også så besøg af ambassadøren. De har mange nordiske studenter og kontakter i Stettin her. Det er så hovedadministrationsbygningen, der er cirkel omkring her på universitetet. Og de har altså 2 engelsksprogede uddannelser til tandlæge og til medicin. Henholdsvis 5 og 6 år tager uddannelserne der. Og det er altså et offentligt universitet, og de har et sammenhængende langt 5-6 års program med en masteruddannelse inden for tandlæge og medicin. Og det er altså god kvalitet af undervisning, man leverer her fra engagerede lærere, som både har teoretisk og praktisk erfaring, og det er den, de viderebringer. Og det foregår oftest i små grupper, og det er veludstyrede laboratorier og moderne faciliteter. Og man er jo en del af EU-samarbejdet og bruger også de her acts, som man gør et uddannelse op på. Man har 60 ECTS om året, når det er heltidsstudier. Så det bruger man altså også. Her er så et blik ud over universitetet og klinikken. Og fine forhold til at arbejde med bibliotek og fælles faciliteter. Og man har altså 20 års erfaringer med engelske programmer, og der er masser af udenlandske studerende. Og Norden er velrepræsenteret, specielt Norge har mange studenter, og vi er også ved sådan at være fra Færøerne pænt med. Der er en 20-25, der læser på det her universitet i øjeblikket. Fik det igen. Ja. Alright. Og her er så nogle af de glade studerende. Og universitetet her er jo et anerkendt europæisk universitet, og det er man jo selvfølgelig glad for og stolte af. Og
Man får jo altså både praktisk og teoretisk undervisning og øvelser omkring det i forbindelse med sine studier. Med hensyn til medicinstudiet, jamen så tager det altså 6 år, og der er så de 5 første år, det er meget teori, og så har man et 6. med mere praktisk træning herhen over det sidste periode. Og her er så nogle af de her forskellige teoretiske fag, som man har i medicin, og det kan man så læse sig frem til her. Hvis det er sådan, at I er interesseret i det her PowerPoint, så kan I skrive jer på en liste med e-mail, og så kan I få det tilsendt, sådan at I kan studere det nærmere, fordi der kommer endnu flere, kan man sige, præcise, detaljerede oplysninger om selve uddannelsens indhold de forskellige år, og det er så det, de har præsenteret her. Og så kommer det her 6. år med den praktiske træning, og hvor man så har de her forskellige emner, som man så bruger fra 2 til 8 uger på at få praktiseret, inden det går løs uden for universitetet rigtigt. Og der er så jo masser af prøver og tester, eksamener undervejs og til sidst, men altså det, der er kendetegnende ved uddannelsen som helhed, det er jo, at man har løbende test, som er en del af den endelige eksamen for de enkelte fag, og det kræves for, at man kan komme til eksamen og blive indstillet der. Hvad er det, jeg gør galt hele tiden? Som alle mulige andre steder på universiteter, så har man jo altså også mulighed for at lave udvekslingsprogrammer eller udvekslingsophold til andre typisk europæiske, men hvis man skal bruge Erasmus-programmerne, så er det inden for EU-samarbejdet. Men man kan også komme til andre steder, og så betaler vores studerende støtte til det måtte koste, hvis man skal uden for Europa og lave udvekslingsophold, typisk på et halvt år. Og der skal man jo så sikre sig, at man kan blive optaget der, hvor man gerne vil være, og at de godkender det der, hvor man er i gang med studierne, for at det kan blive fuldt meriteret, så det ikke er studier forlængende. Så det kender de, og det kan man jo så opfordre til, at hvis man har lyst at prøve et andet universitet i en periode, jamen så kan det altså også lade sig gøre. Og så er det jo så spørgsmålet, hvordan kommer man ind ad døren, sådan at man kan få sådan en fin eksamen. Og det der er det generelle krav, det er jo, at man har det, vi kalder en gymnasial ungdomsuddannelse, eller Minamsøvbæk-Vink. Det kan være HF, eller det kan være student, eller det kan for så vidt også være en HH. Så skal man bare supplere, fordi det, der er kendetegnet ved både medicin- og tandlægestudierne, det er jo, at det kræver nogle naturvidenskabelige fag. Men som I kan se her, den nederste del, så er det altså i virkeligheden minimum. Det er, at man har kemi på B-niveau og fysik på C-niveau. Det er absolut minimum, og så skal man altså have karakterer, der er 7 år over efter den nye 7-trins skala i disse fag. Men det er klart... Eller biologi. Ja, og det er så en anden kombination. Man kan have biologi på B- eller A-niveau. Der er forskellige muligheder, men det her, det var ligesom absolut minimum. Kemi eller biologi på B-niveau og fysik på C-niveau. Og det har I måske alle sammen. Og ellers kan I jo supplere det til jeres generelle gymnasiale
minimumsudvikling. Og der skal man så ligge i den bedste halvdel, det vil sige over 6 i snit, og helst over 7. Og det her, det er minimum, og det vil sige, det er altså ikke en garanti for, at man bliver optaget. Så jo bedre karakterer man har i udgangspunktet generelt i sit gennemsnit, men man behøver altså ikke at have 10,6. Hvad man behøver for at komme ind i Danmark, for eksempel nogle steder. Men det er klart, at hvis man har A-niveau i biologi, eller man har A-niveau i kemi plus B i fysik, så er chancerne større og bedre. Men minimum er altså, tro det eller ej, ikke mere end kemi eller biologi på B-niveau og fysik på C-niveau. Og så med karakterer, der er på 7 eller derover efter den nye skala. Lyder det afskrækkende? Nej. Det burde jeg ikke, vel? Så det er det. Og karaktererne i de enkelte emner må altså ikke være under det, der hedder D i den internationale, og det svarer altså til 4 i den nye 7-trinsskala og 7 efter den gamle. Men det er absolut minimum. Så der er chancerne for at komme ind er større, jo bedre karakterer du har i de her fag. Men det kan man så overveje med sig selv om, hvordan man vil satse på det her, men jo bedre karakter, jo større er chancen for at komme ind. Men der er faktisk ikke mange af dem, der har søgt fra Færøerne, som på grund af karaktererne ikke er kommet ind. De har opfyldt tidligere de krav. Og så er der jo i forbindelse med, at man søger, så er der en afgift, når man søger, som man skal betale for overhovedet at få, kan man sige, komme i betragtning i første omgang. Ellers så koster studierne dernede altså lidt over 10.000 euro det første år, og lidt under de andre år her i indeværende periode. Om de stiger lidt med inflationen i Polen, det ved jeg ikke, men det ligger altså omkring det niveau, som svarer til de 80.000 danske kroner, man kan få til SU-godkendte uddannelser i lande uden for Norden. Og i øjeblikket er både tandlægeuddannelsen og lægeuddannelsen i Polen godkendt og er på det, der hedder Fast Track-listen, sådan at man ikke behøver at gøre sig ulejlighed med at søge om det 3 måneder i forvejen for at få den på. Så det er der andre, der har sørget for ved at søge, og at uddannelsen er kommet på der. Men man skal henvise til det, og jeg skal vise jer, hvis I er interesseret i, hvordan man ser om uddannelser her eller andre steder i udlandet er på SU's godkendte liste. Selvom de ikke er der, så er der altså stadigvæk gode muligheder for at få dem optaget, og hvis man finder på andre steder at tage uddannelser. Spørgsmål? Så vidt. Så tilbyder de jo, at man har kolleger, man kan sove i til den her pris, og leveomkostninger er altså, kan man sige, ikke så høje som i så mange andre store byer, hvor man kan læse medicin, og der er nogen, der siger, at man får dobbelt så meget ud af sin SU i Polen, som man gør, hvis man er i England eller i Danmark for den sags skyld. Fordi man tager ikke hensyn til, hvad købekraften er af SU'en. Man får i øjeblikket brutto godt 6.000 per måned fra Danmark. I 4 år af de 6 år i Polen, så får man de andre 2, og hvis det er tandlæge, så altså 1 år, så får man støtte fra stulestolen til læstrestol herfra. Danmark giver kun SU til leveomkostninger i 4 år i lande uden for Norden. Men Øvsund, som dækker tuition fee, altså udvikling af stol uden for Nordland, de 80.000, man kan få til at betale det gælder alle 5-6 år plus 1 år ekstra, hvis man af en eller anden grund skulle komme
i knibe eller dumpe, eller hvad der nu kan ske. Så det er altså sådan kort med hensyn til de økonomiske forhold omkring betaling af uddannelserne og penge til leveomkostninger. Og I ved sikkert godt, hvor det ligger henne, men de har så tilladt sig sådan at vise os her, hvordan man kommer fra Færøerne til Stettin via København, Berlin og til Stettin, og hvis man tager til Oslo, hvad de troede, der var forbindelser, det var der engang, men dem er der vist ikke, så er der altså direkte forbindelser fra Oslo til Stettin, hvis man skulle komme på de kanter, men der er ikke så tit forbindelse her fra Færøerne. Og så når man bliver færdig, så kan man komme med til sådan et fint selskab her. Og jeg har fået lov at opleve det engang. Det er stort og festligt, og spændende og højtideligt. Og der er også professorerne og lærerne i det fine dress. Og det er så en af dem, der har været på Færøerne, der siger, at han vil gerne se nogle færinger dernede på studiet. Vi har jo haft nogle gange besøg dernede fra til vores marklæse udblikning arrangement i Nordens Hus, som nogle af jer sikkert har været med til, forhåbentlig alle sammen. Men de er tilsyneladende godt tilfredse med de færøske studenter, og det viser sig, at er det en eller to ud af de 30, som er begyndt dernede, som er droppet ud, eller ikke har klaret skærene. Så der er altså gode muligheder for, selvom man ikke har de der elite topkarakterer med 2-cifrede gennemsnit, at komme igennem og få sit ønskede studium til læge eller tandlæge i Østeuropa. Og nu har vi valgt det her sted, Stettin, at præsentere, fordi det er der, vi har haft flest folk, men der er altså også færinger, der har læst både læge og tandlæge og dyrlæge i andre polske og andre østeuropæiske universiteter, så det kan sagtens lade sig gøre, og forholdene er selvfølgelig ikke helt de samme, men altså optagelseskrav og betingelser ligner hinanden ret meget. Så det er ikke bare en promovering af det her universitet i Stettin, men det bruger vi så som et eksempel på, hvordan man kan på anden vis og måske med mindre karakterer, gennemsnit og så videre komme ind og få en fornuftig uddannelse. Og det var sådan set sådan den indledende PowerPoint her, og så kan I jo lige spørge her nu, hvis der er nogle ting, I har lyst til, og ellers er næste punkt, at dem, der har været nede og læse af færinger, der er 3 stykker, der vil fortælle om deres erfaringer og oplevelser dernede fra. Men hvis I har nogle spørgsmål til det, I har hørt her, så kan I komme med den nu eller senere. Fik jeg nævnt det her med, at det er forholdsvis nyt, at man skal have en engelsk test. IELTS-testen, som jeg har fået lavet nogle flere kopier af, som vi afholder næste gang her på Færøerne lørdag den 13. maj, og der kan man nå at melde sig til. Og det er blevet et krav, det var det ikke for 3 år siden. Der kunne man med A-niveau og 8,9 i gennemsnit eller noget andet komme ind. Men de har strammet kravene, som man skal, selvom man har i højeste niveau og bedste karakter i engelsk, så vil de have sådan en internationalt anerkendt engelsk test, og den kan man tage alverdens steder. Vi laver den på Færøerne et par gange om året, og næste gang er altså 13. maj, og I skal få sådan en oplysning omkring det med hjem herfra. Ja, men så vil jeg sige tak til jer så vidt og give ordet til Vet, som er kandidat fra Stettin og arbejder på Landssygehuset nu, og jeg har haft fornøjelsen at blive behandlet af ham, og han har hjulpet mig til at blive frisk igen. Tak.
speak English because my Danish is more than Greek. Okay. Let's go on. Right. You had an introduction with Holger here. That's an administrative building behind. It will be there quite a few times, but some class will be there. Most of the class is usually in the hospital. If you ask why we chose Szczecin, well, at that time when I came here, I had only I was not educated here. I was educated in my country, which is basically a British base education, and I've just decided to send it there because a few of my friends was applying there, and I got accepted. So we said, okay, why not? Let's have a look how it is, and it turned out to be quite an experience to start with. If you decide to set foot on that path, you really have to set your mind to it. You really have to choose to go for it. You can't just go on 50%. You'll fail. So it starts quite strong. It's pretty much hard to start because I think that's the way they put you into this atmosphere of deal with your own stress. And after you reach third year, fourth year, you kind of feel pretty much like a king. I'm not saying it gets easier, but it gets less tests. For example, you will be thinking, oh yeah, we have only 3 exams. Yeah, fine, you're relaxing. But on first year, second year, very often, mine also can testify and Begil, there can be tests every day. On third year, we had tests from October we started until basically June. We had a test or an exam every single day. So if you fail one, you are going to retake it combined with the others you have. So it's pretty much intense. But saying that, it does not mean that you won't enjoy it. So you just have to follow a certain pattern and you will find out yourself. I can't tell you how you study, you have to find that yourself. If we start, as you see, year 1. Can you see? You have anatomy. I've put exam next to it. Anatomy, medical biology. Well, these are things you probably, it's nothing new for you. You will a little bit more of the biology you learn at higher level. It's highest level, the highest level you have at high school, right? So it's a little bit more than that, but a bit more genetics into it, but you'll manage that. Anatomy, it starts from the moment you set your foot in, so that's beginning of October. You will start that and it will continue until the last day. It will culminate to an exam in, I think now they have it in July, well we had it at the beginning of June. You will have, it's about 13 chapters. After each chapters you have to pass everything, so you have a test every single month or every 2-3 weeks. Big test, it's not small. And some teachers do it orally. I had my teachers who was a complete torturer. He wanted it orally. But some, in general, we do it, I think, written. So you have to keep on with it. And then you have probability of medicine is about what medicine is all about. It starts to put you into the sector of ethics and all that thing. Health and safety, first aid, all these are things you probably already know with CPR, you know, reanimation, animation and life rescuing. Latin, they took it off some time ago because everything is quite English, anglophonic now. Everything is English, all the atlas anatomy is English. But saying that, there is a lot of things, a lot of terminology you'll see later when you'll practice medicine, which is still in Latin. And it's quite important to learn it, it's quite interesting actually. Not so boring. Also it depends which teacher you get. Biophysics, a bit like physics, a bit more biology included with it. A bit of new technology like nuclear medicine coming into fruit. So it's mostly an introduction. It's still quite hard, still have to learn a lot, but you'll be fine.
Histology. That's, I think, for me, after anatomy, that was the biggest subject in first year. Histology is in two parts. You have it in part one, which is first year, and then part two in second year. And at the end of part two, you have a big exam. So that's basically it for the first 2 years, and then second year. Here it is. It's when you start second year, you have to start it. Basically, you take the bull by the horn, really hard. It will give you 1 week or two to relax and settle down, coming back from summer holiday, enjoy and see your friends. But then you will be thrown into a mega storm. So you just have to survive it. And that's biochemistry. So you will have a test, a big test. Well, all the tests are big, but it's every week, right? Every week. So you have it every week. You have, depends which chapter you are getting, so you just have to try to jam everything in your head and go and pass it. The way it's composed, it's not like you will have time to go back to it. You have to try to pass it. If you fail it, you will have 30 exams. You will have to score an average about 3.0 or something to get to the exam. Highest level is 4 or 5. So basically you have to pass all the tests with 3, 3.5 and 4, 5. Then you get to the exam. But if you have missed a test, failed a test, you will be given the chance to take it at the end of the 1 semester or at the end of the 2nd semester leading to the exam. If you don't make any of the tests, you repeat the year. Medical physiology, that's for me, I think, it's the most important subject of all your study. 6 years combined. That is the mother of everything. If you know physiology, you will understand the whole concept of medicine. Why of everything. And everything makes sense when you reach to your clinical steps of 4th, 5th, 6th year. So if you have a very good base of physiology, you'll make a good, well, basic doctor. Histology, history of medicine is a lot of blah 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 from minus 4,000 years old. Where medicine come from, you just have to read it. Sometimes you don't even need to read it. Sociology, that's quite important. I think we had a good insight into it. And Polish language, I put it on second year, but in fact you started on first year. It's obligatory there. Well, they are not so severe. It's a subject that is put there for you to get around in Poland. Mm-hmm. When you reach third year, you will start your clinical placement in the hospital, so they will try to ask you to interview some patient. But don't be afraid. There is a lot of, the teachers are there to interpret everything and translate everything for you, and sometimes a nurse will do it. And sometimes if you're a genius and if you're good in Polish, then you do it yourself. There was one Faroese guy, my flatmate, he was quite good in Polish. Learn everything fast. It's just boring this. Here it is. Yeah. Hey, I think I miss it here, but unfortunately you don't see it properly here, but third year is actually, here you go. When you start, you will start hard on first year. You go in second year, it's basically you have to open all the door without trying to get locked behind. You reach third year, is a year which is pretty much awesome, but it's at the same time hell. That's a year I was telling you, you start from October until June without stopping with a lot of exam and tests. You will learn. With a lot of things you will cram in your head and you will learn it. Somehow when you reach 4th, 5th year, 6th year, everything starts to connect together. When you're learning it to pass, it's still floating in the brain. You're like, oh yeah, I've passed it, but after 2 months in summer holiday, you kind of forget everything. But when you reach 4th year, 5th year, 6th year, everything starts to click automatically. When you start to work as a doctor, bang, it's not only in Poland, it's wherever you are learning medicine, it's like this. When you learn medicine, basically when you come out of the med school, it's only 40% you remember of everything. So it's just a matter of passing all the exam and learning. Because then when you go into practice, you will go back to it again. And when you specialize, you will specialize only in one part. The rest you'll forget.
That's fourth year. You have all this subject, it's mostly, that's when you have finished the third year. You enter fourth year, it's like, poof, my God, it's awesome. But you still have some little annoying tests coming in between, and then you have the hematology exam, which is after 3 months you study when you start from October. The hematology, it's getting more clinical, a bit more advanced, and it's getting more interesting, in fact. Then you have oncology, which is specialty for cancer. Lab diagnostic is what you use every day, depends whatever choice of medicine you choose. You will use lab diagnostics basically to diagnose the patient using all type of chemistry, physics, and radiology, radio imaging. Oncology is cancer, pathomorphology is basic pathology, study of tissues and disease, big one in fourth year. Radiology, that's where you learn about Röntgen, X-ray, CT scanning, scintigraphy, which is nuclear medicine. Then you will have the first, which is internal medicine. Here you'll call it, in Denmark, you call it allmän medicine. That's endocrinology. You'll start that part in fourth year. It will go on until fifth and sixth year. So you will start that part there, and gastrology, you will end up the year with a STES. Then you will start pediatric. The second part, the first part, you start on third year. It's massive. Pediatrics, endocrinology, I mean, you will find out, just pass your first 3 year. That's all I have to say. The rest you will just keep on going. Well, then you will have some practical hours. It depends how disciplined you are. You might take the whole thing, or you might not at all, but I advise you to take it. Fifth year. This is all, again, specialties, more clinical stuff. Very interesting. And when you get to third year, I think there's one book that will recommend you. It's called Davidson, and I think that's the one you should buy to read. You don't need to buy it now because the edition always update. Sixth year, final year. That's where it leads to an MD degree, which is candidate. We have loads of tests. In some countries, for example, in Germany, in Denmark, I think you still have to write. You have to write certain kind of work, right? You have to present some work and give it. In Poland, we don't have that. We have loads of exams, massive exam. It's basically general medicine exam. It's combined from second year all the way to sixth year. You have to learn that. The exam is around March or April, and basically start to study for it the moment you start the year, which is in October. Don't need to start hard, just start 2 hours per day or something. Then you have psychiatric exam. You will be put in a hospital there to learn about psychiatry. Quite interesting, but not my cup of tea, but it was quite interesting. And you, again, there you have a quite not so severe exam, but it was still quite consequential if you fail it. Surgery, very important. And then of course you have gynecology and obstetric, orthopedic, traumatology. All of this, you choose which one will be. Very often when you come out of your study, you won't be able to make a choice what you want to do. Everybody wants to be someone when they start, but at the end of it, they want to be something else. You'll be trained in 5 hospitals, 5 big hospitals. That's one of them. When we started, we were mostly in Pomorjani. You'll be there for anatomy when you start. And again, when you'll be in Poland, in that side of Szczecin, you'll be in the center. And the transport is available everywhere. You get taxi everywhere. Taxi costs about 20 krona. Just we were taking taxi all over the place. And sometimes when the weather is good, we take the tram. So it's fine in that sense. Very, very good. And you will be in those hospitals. This is a modern part of the hospital which is dealing entirely on genetics and research. Why? They have got a lot of money because one of the professors we got teaching from, he has made some breakthrough research on breast cancer. Forgot his name, but he has made some breakthrough research, and in fact, they in this part of Poland and Europe, they have been #1 in finding a lot of cancer in women and research on cancer in women. It was from there. So because of that, European Union has given them lots of money to make all the hospital look nice. And they have bought some massive, nice equipment. When I was leaving, I got a chance to see that.
This is another hospital. She's about 20 minutes away from the center. This is a hospital specialized when you reach 4th, 5th year, 6th year. Specialized in thoracic surgery. This hospital is unique in Europe actually, because it's specialized in transplant of lung, which you cannot find. You get patients even from Denmark, Norway, Germany. Only because that professor who is here, we found out ourselves, the guy has successfully, together with some research team in Switzerland, has successfully made some lung transplant and also operate on some cancer, special cancer. It's called small cell cancer of the lung. Because of that, this guy has been renowned, and we've got chance to get teaching from him. This is another hospital. I've not been there much, but the new hospital is coming. I think you guys, if you are going there, you'll see that. It's very modern, and it's specialized in infectious medicine, which is for HIV, everything about infection. This is there. And this is a much older hospital, but don't look at the appearance of it. Inside it's really nice. This one is a very nice hospital for women in general. It's for gynecology and obstetric and women who could not, it's for fertility clinic. And one of the professor of the fertility clinic is Wojtek in histology. He's the leading professor of that whole department. And because he's making research on stem cells and on all type of genetical thing for pregnancy. So we've got our teaching there on 4th, 5th year, 6th year. And that's the one you'll be there very often. That's only a part for only cardiology. It's one room here for diagnostic cardiology, that's operation, and that's for the people to get better. On the other side of that opposite, you'll be going into anatomy. And this also is getting into this new modern building coming through. Here is a building we were talking about, that's an administrative building. And that's near the town center, so you see that very often. And shopping center there, and for those of you who would not know, if you go there, that's it's quite cheap during the year if your family is visiting and all that. Yeah. But you will have nice apartment, I'm sure. This is Stettin at night. Quite a pleasant town. A lot of architecture you see there. It's basically German. And we were laughing early on when you were presenting one of the building, because the university building. Because this town has a massive German history before the war. It was a German, pure German town, complete Nazi. That building of the hospital, main hospital, was actually a swastika sign. So every administrative building of Germany in that time was built, school, hospital, administrative building, all was in a swastika shape. So that building was, but they have arranged it. We were laughing about that. Well, it depends what you like, really. There's a lot to do, there's a lot to see. Around Poland itself, there's a lot of things to see, lots of history. If you like traveling, you can easily travel from Stettin all the way to Berlin. You can fly from all over the place here. This is in summer. It's quite a nice town, and I was living in one building somewhere here. That's another thing. If you're deciding to go and you got admitted, start to look for your apartment from quite early. It's not difficult to get apartment, but the later you wait, while the best one are gone. So, but most of your apartment you'll get is right around the center, and most of the Faroese I know has been getting quite good apartment. You won't be using a lot of money, trust me. It depends how your lifestyle is, what you want to do. If you want to be a party jumbo, that's your problem, but you won't use a lot of money. I found it, me and my friend, when we were there, Faroese guy, what we're doing when we come back here, summer holiday, we were working the first 2 months really hard, and when we get we assemble around 30,000 krona, and we will pay for 10 months straight away. 10 months, and then the money you get every month, you save that just to spend. It's quite a cultural town actually. That Holger just showed you, that's a very nice building. It's the Philharmonic Hall, and if some of you like music, classical music, you can just spend your time there. It's like 50 krona to get in. And the church, that's by our university.
What I'm going to talk about is like, I'll finish on that. I don't know what you hear about. There's a certain, in my experience, there's a certain stereotype thinking about those who are going to study in Poland compared to Denmark. No disrespect. But there's no way to compare you with others. What they learn in Denmark, what they learn in Poland is basically nearly the same, put in a different, you're eating the same food but put in different menu. And at the end of the day, you are getting an ACTS degree, which is a European recognized degree. You will go there, you'll finish. The only thing you will find, if you want to choose after 3 years, you want to move to Denmark, it's fine. But there is no reason for you to do it. If you want to stay in Poland, you will still, the only thing you have to know is Danish when you finish, so which is you already know. All my friends who finish, they have got absolutely good turnus in Denmark. They're all specializing. I'm here. I didn't want to. I have to learn a bit of Danish as well, but I could also move around if I want to. So there is no way. You don't look down on yourself because you're going to Poland. You will get a very good education. You will learn a lot of things, and you will be good. So I'm doing the same work as others here. I'm not afraid of anything. I've not killed anybody so far. So just relax. And if you need any help, Holger is here to help you with everything to start with English. And I'm here all the time. I'm in constant contact with the university. If there is any problem, then you can also contact me or contact whoever you feel right with. Good luck. Okay? You'll be fine. Any questions? Feel free to ask them in Faroese. Yeah, you can ask me in Faroese. You can ask anyone. You can also write to me anytime. Don't hesitate. Jeg mener, og jeg har en støtteturperiode i Poland. Jeg var bare 3 år. Så for det vi er. Så det som jeg kommer fortelle om til den tiden jeg var her fra hvis nå 20 til 13. Og min bakgrunn der hadde jeg HF fra Fiskerskolen. Jeg er med på en 0,2 og jeg er det faktisk som det krav der. Og det viktige er som kemi B-nivå, og så skulle man ha 1 3. Som jeg har som läser vi hade bara som kemi B-nivå och luftfri A-nivå och inte om fysik. Jag hade sen så ringde bredvid men det kom helt kött i nöjda alltså. Det viktigaste man bara ska ha vissa till som hot och det som ett sin till att som bättre förklara alltså till eller krävande. Man är alla den här gången alltså man släpper det att detta tror det är helt annan miljö än kan man höra från Danmark. Och lagt en studie som Holger för klara till 6-åriga program är godkänt. Och här är så 5 universitetssjukhus här att 2 av dem brukar man primärt Lubelski och Pomeranian. Och så gör man praktik första år, 124 timmar. James Alveka. Ja. Och det varierar så från år till år vad man ska göra. Första år är lektion och det kan jag gör i förrjun för första år var i medicinska diplom och nästa år var ambulatorien GBG och så att medicinska diplom det 10 år och så för vi är. Men alltså det har du lärt dig något det känns att man så i kliniken i praxis som för sommar och det ska sväcka nästa 2 år. 4 och 5 år sommar. Som mer om du överallt här man kan switcha mot patienterna på en vänner. Att rätta ut som man säger patienterna i sjukhusen i Poland. Och som jag säger man läser konstant. Här är svåra tester som man säger lugga. Alltså första är det cirka 1-2 om månaden. Men här 3 år här som toppar. Tar liksom så små tester. I timningen facken vikarna. Så det blir spännande att trappa upp så det blir en viktigt. Alltså det är ju så ordentligt skräck.
men inte med Danmark är det ganska tror jag examen i månaden. Nej, om för semester alltså. Man vänster still roll lite och man kommer helt nöjd alltså. Det finns det. För är här och tar ju för här från 2013 tar vi resten din medicin av det program och väl för mycket. Och här för jag har stått att ta jekta som cirka 600 läsande. Här och två kinga norrmän och så fjärs tyskar, svenskar och så föringar som fjärstörsta nationen. Det här praxis ger det att du känner miljön som kommer i. Alltså det är stadigt som det läser vi det är stadigt som skandinavisk miljö. Alltså det är inte ett nytt former som går inåt in i på en väg som det säger lackaren som är en ommätta men du kan ställa klart bara vi att hålla det innanför det engelska programmet. Men här tycker jag att det är så gott att vara integrera sig i det lokala. Can I add something? I mean, basically you have no, I mean, the way we are there, we have no contact with Poland at all in terms of language. We are only in among students from Scandinavia and a lot of German now when I was leaving. But it's basically you learn the language Polish, but you hardly use it. Everybody understands English and the school, basically we are not in contact at all with any Polish student. Man har det engelska programmet som är alltså internationellt och så polsk plackar sitt egna program. Så man är som så ett erskilt långt här. Och att jag polskt är en malbarriär som man kan lära som Jan gör det. Så kan man klara sig bara vid att vara inne i det engelska. Och det är ju mappar av stätten. Högsbyggningen som det här Orsta, han ligger här inne i. Och så är det Ulla Belski som är så svartstycka till här och där och hit till hela henne. Och det är en stor som man brukar primärt det första 3 år man är i Polen. Bojren sätten är som så där som följer från Västafrika och industrin är som så där Östafrika andra. Och Holger säger att man kan bygga ett kollegium ta jag läser bara 5 audienska program på kollegium utav 600. Allt hinner fick vi här inne i midbojen. Så jag det är så bojligt. I läget hus det var synd men det som väldigt svårt. Det har som 2-4 kvadratmeter för 2000 och 300 kronor. Det är öde bojligt och tog jag som byggt på allt inne i midbojen. Och det här barnen som har färt till i riksdagen. Så nektar flesta enda vi som byggt för in i hästen versionen. Och stätten är en öliga fläte bojer. Nå, det kan säga som i Danmark. Så det sista och 1-2 år att cykla i mitten. Jag ser ju så att bor i mitten och cykla i mitten universiteten. Det är som 5 kilometer till Belski och en 2 kilometer ut. Så det är lätt att cykla, lätt att gå runt men huvudtransporten till er trammarna. Näst till taxibilarna. Så det kostar 25 kronor för en 15 minuter. Alltså, man kommer runt alla bojen i taxa och det bara bojen. Som normen gör typ 50. Det är bara vinterman. Ja. Ta kunde tramma kanske köra lite köra. Och så är det gänka. Men det har cyklat upp blir det marmar där mitten till lokal. Så det är öliga tatt det här går nu. Detta går runt. Och det som är gjort öliga på det är som det att utveckla mycket som sociala utgiver på den engelska. Det är nekta största parten är till att fall till en stor part av det engelska. Det är man har en bobblever och så det engelska programmet för att gå in i sättet. Man inte värst att det engelska programmet är här. Det tror jag att du särskilt blacka igen på borsten för att just det. Alltså vi sätter som vi får kukerspel så vi får den här särskilt blacka tag igen fast det. Samma logo alltså det är också svårt tror jag vi det är alltså. Och för en har gått åra så här på Bangalore. Tog att visst är för det går över på alla vi och då är hon upp någon och det visste värna kan så var det allt normalt som skit på för. Så det är så näkt alltså de är adressen en like klaxa adressen en så sen från Norvegia. Det är så näkt och det här så är en idrott som är kraftfag. Det första är
tog att det kommer till klinikerna säger 4-5 och satt där då kan komma till assistera i operationen och det hade vi alltså physical education det första 2 åren bara att det läs det tar man att titta på till Nobel fysisk för att klara en operation på 5-6 timmar det har vi provat i all på en hjärtklappsoperation så man inte blir utsatt för det man ska helst ha sin fysik visst det har global sträckning något för det mest insatt farsna grejerna där och här är så den isen räckning hemma räckvidd som på någon ja Det blir till räckva. han då är du kan ta för räckningarchen till att här är bara på där och så man ner någon sån allt det går så i Polen det visst det är schemer de ska dela så är det negativt. Alltså det var öle där att komma hem perfekt. Alltså visst det var liksom 25. On the other side of it now, they have made this new shopping and places by the other side of everything. And they were planning to make an airport right at Shropmestre. They were planning to make an airport, but they have cancelled it 2 years ago. Var det då? Så att byen utvecklar sig rättligen och det blir mer modernare. Yeah, it has changed the last 5-6 years we've been there. It has changed so much. Ja. Byggningen på sushi och så som ghetto alltså på det så ghetto som så som Filharmoniska huset. Och ja, så väcker det här räknar nästan allt när och är nästan allt vinter. Det är realt att man förra kvar sommar. Och ordentligt vänligt. Jag var så 3 år. Ta kan man skifta i år. De flesta som söker till färden Danmark tar över till Odense, är de flesta sprängar av här. Och så är hans ärende vi för till Aalborg, det är en som kommer här till. Så Daniel är som kommer. Han läser i Krakow. Aalborg har fortsatt så efter medicin och men så skiftar EU till en nära övergång så inte blir lappna. Men vi är sån granskare för medicinföretag här som att kan se ett med. Här är så nu skriver mot special innanför det arbete bröst och ätstokräft som där ser det förrän för det i Holland som är samsam i Uddevalla Landsjukhus och Aalborg universitetssjukhus. Så det ber till att skifta på i Aalborg och så som skifta vidare i det uppbyggnader så att man är lite i Polen. Men det är så att man 3 år man kan skifta till testvitarvant när vi. Men det är ingen garanti Nej. på förhånd. Yeah. But I think, as I've heard, I'm not so sure. Maybe you can clarify me on that. It's like the last 2 to 4 years, there has been a massive increase of Norwegian also applying to go to Denmark, which is decreasing the chance and make it competitive for ferries to move over. There must be space for them. Alltså här är nästan normen är kommer från Smalisistetten som är uppgångsmed. Det som är kommer ner till Aalborg. Då är försökt ut till Aalborg så valde vi bara för att halva till information att man kunde söka till från Norrman. Vi har lite stoppet. Ja, det är grej. Next one again. Så man kan gott ha social över på det och integrera sig Yeah, lite. I have not said about it, but this is off record. Polackar är ju också som förenkar, så det kan vara som inte kommer nå, men kämt det första som man tar sig vid dig, du synagoga polskon eller att det är ängst, så blir det enklare att alltså kommer nå att det kommer känna det. The older generation, they are still the very older generation. They are not into English at all. And they are very much into, like, they speak German, of course, but they have learned Russian. Not so easy to get contact with them. When you learn Polish a bit, then it's kind of breaking the ice. But younger generation, everybody likes, they speak English. And also, if you show an interest that you kind of like, at least pretend to like their culture if you want to, then they will be very, very nice people, very nice to you, and you will have access to everything. I mean, Polish people are quite another thing. When you're in Poland, be polite. You enter the class, at least say good morning to the teacher and things like that, which you not so use anymore. I mean, they like that. And if you do that, it will make things a bit easier for you. So it's a bit ridiculous,
But these are things we've learned, little technical thing we've learned when we are there. Just try to get used. I mean, it's quite an interesting country. I mean, when I left, I will tell you honestly myself, I don't know about you, but when I left and my friends from Faroe Island, we had a bit of, we had a bit of like, not so sure where we are going, what type of things we will see. We always have this mind of a rusty country with all things. We arrived late at night, we did not see all that, but when we saw the morning, it was pretty much a modern place, and everything was pretty much as we were expecting. And of course, when we started and until the 6th year, you will find that yourself. It depends how easy you are on those things. Okay, thank you. Yeah, thank you. Tak for nu. Berghild har nogle erfaringer fra et andet studium, som jo ligner meget, men der er et par stykker, der læser anlæg. Jeg synes, vi skal høre, hvad du har at sige, og hvis du bare vil være åben for spørgsmål, så er du velkommen til det. Ja, jeg er ikke kjørt fremløve, men det er tannløpene. Det er kryssavann til 5 år, det er 6 år åren. Så det er som til å si at jeg begynner å streve andre oppletter, det begynner faktisk da man at han jobber for henne. Da begynner det ringt, da begynner histologi, og det er faktisk som vanlig jeg begynner til å lagt med lesende andre. Så fra da man leser 1 år og til 3 år livet, da er Ulla streve. Men altså man vender seg vidt det, og det gonger Ulla lagt at han det. Og fra da man begynner, så får man tenner at arbeide sammen. Så er det plastikktenner litt der, hydjetter, lævseida, ferderskita, vattnatenner og alt det. Og man begynner ordentlig kjøtt arbeid ved dukkom, borra, og så andre tar får man mennesketenner, trekk der ut. Der arbeider man så vidt. At rådbehandla, borra eisen jo i, forma der oppe hvis det er brottner. Og det er en eksamen at man gjør så snakket til, og så at man så snakket til, så skal man gjøre ene, så blir den sendt og røtten fotograferes. Og først så gjør man at hvis det er ordentlig godt, så kan man gå for det. Og 3 år er ikke kommet her til enn, så vi ennå i så ringfasene. Her, altså, det er les. Men altså, man klarer det hvis man leser. Så man skal bare via ordlanderne, og så går det. Ja, Vikman kommer til her i jobben til bak nå. Da sier jeg 3 år, nå blir det veldig godt. Nå kommer meg. Og ja, det er bare vi folk. Fra 3 år så er det bare vi folk. Og så kan man kunne komme i hospitalet, så blir man bare check up, gjøre et hold, eller også det. Ja, nei, ta noe med det. Ja, jeg vet ikke, Nagar som atler er disse sødja tannløpene? Nei? Nei, det er ganske lakne som gjør vi. Din situation nu? Ja. Skal du ta sånn henne? Ja, jeg er hjemme i Barsel, så jeg ble ved bad. Og det blir vel til at man får seg dins liv 1 år. En av vike, hvis man vil hjem lykke til forrige, kommer ikke om blitt litt bakkurs, så får man vel løp å komme hjem. Man skal bare ha noen nøkker og grunnkjøring for at det er løpt fra hverandre. Så nå har vi 1 år frøy, og det er ikke problem å fortsette, her kan man slappe. Og eisen for lakne lesen det. Det er for utlesen. Og så for koder så blir det vel til. Hvis man stadig vil være karrieremenneske. Ja. Hvem skal passe dit barn? Jo, det er vi. Det er vi med. Og at det var ikke for det vann en gang. Ikke har vært enn, det er sindre 18-4. Det er ikke pedagogisk som i følgen. Det er ikke. Det er som for 100 år siden, eller 100 år siden følgen. Det er oppdreelse. Så jeg tenker, jeg vet ikke, alt min sagt kan dømme vi. Sist har vært dømme vi. Eller bare omkring au pair selv. Så betaler man kost på sig og jämna lommapengar. Och här är så billigt så det kostar inte. Ja, det har vi været lidt. Barn ingen hindring?
Det stod der i ægteskabsannoncerne, da jeg var ung. Yeah, but I think in that sense in Denmark it's really good also if you it's just like a lot of pedagogical things if you Yeah. have children. Right? Ja, det er jo ikke bedre i Danmark, tandlægen. Så hvis man så lever i siste 3 årene, så kan man faktisk skifte rum, og så får man de vandringar att. Ja. Men för det är så nu så. Til siste 4 årene, så får man SO, så tar man fejlplatskab mig. Det Pengar i Polen det här röka cirka en tring långkor än vad det vill görs. ja. Alltså bara med av blodan och att livomkostningar i Polen är inte lägre än i Danmark. Så vill jag som SO det pengar som anktioner i Danmark blir svårt till ena och 30 år i Polen cirka till. Yeah, one Polish zloty is 2 krona. So you will find out it's not actually that much you will be using. Alltid brukte det 800 kronor om månaden. Yeah. When I have paid all my rent, Yeah. I have, if I'm not doing anything traveling, I've used like maybe Så just brukar 8, man 9, ägga hvis man 10, shoppar ordentligt. Just the shopping costs about, if you fill up massive amount of the bus thing, 200-300 krona. Ja. It's just food, of course. You're not buying things, Nej. exaggerating every month. But Det blev ännu billigare hvis man så ger maten själv. Hvis jag vill äta ute, men det är nästan lika. yeah, that's När jag där äter ut. Och när det normen alltså det största budget alltså det är lite budget för mannen det största kontot alltså det har skämt den liksom äta ute det kostar mest för normen. Nu är det normen alltså. Mer än en rätt no, we were doing also every time. At the end of first year when we have exam or second, third year when we have exam all the time. We didn't have time, we just go to a restaurant and eat. Can do it every day, yeah. Okay, Ja. flere spørgsmål her Nej. til tandlæge studenten. Så sig tack. Jeg foreslår, at vi lige giver en lille klap her, og at vi måske lige holder 5 minutters break, får lidt frisk luft, og toiletter er der både ovenpå og nedenunder, hvis der er nogen, der skal gå til det. Men ellers så tanken her i næste halvleg, tredje halvleg, at så vil vi gå ind på de mere praktiske ting med hensyn til ansøgningsprocedurer og sådan nogle praktiske forhold, som også skal på banen, hvis det skal lykkes at komme ind og gennemføre uddannelsen. Så 5 minutters break, og så kan I snakke med dem, hvis I hellere vil på tomandshånd, og der er altså frisk luft og mulighed for at ryge, men det er der ikke tandlæge og lægestuderende i en spe, der gør, sandsynligvis. Men der er toiletter ovenpå, og der er kaffe og te og lidt at tage for. Så 5 minutters break. Det er intervaltræning, I ved. Man skal have time to resume. Yeah.
Hej. Halvlejen er overstået. Vi klarer den sidste tredjedel her. Vi har 20 minutter til de store og små praktiske ting omkring økonomi og komme ind på universiteterne her i udlandet. Jeg vil starte med at vise et papir her, som er min lille grundbog, kan man sige, når man skal i gang med at søge uddannelse ude i det store. Er der nogen, der ikke har fået sådan et, så har jeg nogle flere eksemplarer her. Det ligger også inde på hjemmesiden, og måske har I set det før. Men det handler jo altså om, hvad er det for nogle trin, man skal igennem, når man vil have det økonomiske til at nå sammen og bruge de muligheder, som vi har. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er verdens bedste uddannelsesstøttesystem, vi har på Færøerne. Og jeg er ikke politiker. Men der har de altså lavet noget rigtig godt, og det er underligt, at der ikke er flere end 8-9% af dem, der tager en højere uddannelse, der tager uden for Norden og får de muligheder, som eksisterer der. Både fordi man kan få nogle spændende uddannelser andre steder end på Færøerne og i Danmark, og at måske det er lettere at komme ind i de situationer, sådan at man kan få sit ønske uddannelse, hvis man gider at tage over Østersøen for at gå efter uddannelsen. Og det er jo det, I sandsynligvis ligesom er indstillet på, når I er interesseret i at høre om uddannelser i Polen til læge og medicin og tandlæge. Men altså punkt 1, det er jo, at man skal finde uddannelsen. Og det kan man sige, vi har fundet et eksempel på sådan en uddannelse i Stettin til tandlæge og til læge. Og så skal man jo altså finde ud af, hvornår er der ansøgningsfrist, søge i tiden. Og altså i England, der skal man søge i oktober året før, man kan komme ind til september næste år. Her, der kan man ikke engang søge endnu. Det er 1. maj omkring, der de åbner for, at man kan man sige, lave sin ansøgning. Og de sidste papirer skal være på plads den 31. juli. Og det er altså godt at få det nogle dage i forvejen, fordi der er det samtidig, at ministerierne og jeg har sommerferie, så hvis man skal have nogle ting på plads der, så er det vigtigt, at man kommer i gang hurtigst muligt her i maj måned. Men det vil sige, at det kan man altså nå at søge ind til nu her i år og starte i september måned, hvis man begynder at søge her i maj, juni og ellers opfylder de krav, som vi vender tilbage til at repetere, som vi har været inde på. Og så søger man jo, og så skal man jo så, for at få den støtte, som man nu er berettiget til, og det vil sige, man kan få til leveomkostninger i 4 år fra SU i Danmark, hvis uddannelsen er SU-godkendt. Og det er de 2 uddannelser, som vi snakker om på det her universitet i Stettin. Hvis man søger til andre steder, hvor det ikke er godkendt i forvejen på sådan en fast-track-liste, så skal man søge om det, og det jeg også kan hjælpe med for mit arbejde her, og det tager altså en 3 måneders tid at få sådan en godkendelse behandlet. Så det er nu, man skal i gang med det, hvis man skal have det klar til september. Og så kan man jo altså, når man så har søgt og er kommet ind på uddannelsen, og uddannelsen er SU-godkendt, så kan man søge om støtte hos Stutne, og Stutne, de giver jo altså støtte til tuition fee, skolepenge, det koster at tage uddannelsen, og det var de her cirka 10.000 euro, og det er de her cirka 80.000, som er det, man kan få som et legat. Hvis det koster mere, så kan man tage lån, også for Stutne, men så må man altså betale det tilbage, hvis man ikke selv betaler det, der ligger over 80. Og hvordan prisniveauet vil være de næste år, det er jo ikke til at vide, men altså, det er jo ikke usandsynligt, at det stiger lidt, men indtil videre, så har man kunnet dække tuition fee, skolepengene med det beløb, som man har fået fra Stutne. Så har vi jo så også været inde på til leveomkostninger, jamen der får man altså fra SU til de 4 sidste år af en uddannelse. Og da det er en sammenhængende 5- og 6-årig tandlæge- og medicinuddannelse, så starter man altså med at få
læsterstol fra Stutne, som nu er sat op til 4.300 eller andet, 50-60 kroner, tror jeg det er. Fra næste år, så er det altså også i 12 måneder på Færøerne. Og ellers er det de her 6.000 brutto fra SU i Danmark de sidste 4 år, som man kan få. Og hvis man har brug for det, så kan man jo altså også låne cirka 3.000 oveni til leveomkostninger fra henholdsvis Stutne og SU, hvis man har brug for det. Som den tredje, kan man sige, støttebegunstigelse til folk, der tager landet, det er jo, at man kan få fædrestue, og når man er uden for kongeriget, for eksempel i Polen, jamen så får man 4.000 en gang om året. Når man søger, og man skal søge i andet semester, det vil sige, at man skal have været væk i 6 måneder, før man kan søge og få de her 4.000 udbetalt. Og der skal man så dokumentere, at man følger undervisningen og ikke er bagud og så videre. Men det er altså fantastisk gode støttemuligheder. Man kan sige, at man får måske i virkeligheden bedre økonomiske forhold i Polen, fordi købekraften med de danske kroner eller omvekslingen der, den er de her 30-40% bedre. Men det er sådan, kan man sige, de økonomiske muligheder, og kravet til at få dem er altså opfyldt, fordi uddannelserne er SU-godkendt, findes på fast-track-listen, som SU har til uddannelser, som man tidligere har søgt og fået godkendt. Så der er klar bane, kan man sige. Nogle spørgsmål til det med hensyn til det økonomiske. Så altså, hvis I søger i år, og I får et unconditional offer, altså et tilbud om at komme ind uden betingelser, fordi I opfylder betingelserne omkring 1. august, så kan I søge Stutne om støtten til tuition fee og til leveomkostninger. Og det er Stutne, der leverer begge dele i første omgang, men med fast-track-listens godkendelse af uddannelsen som dokument for, at den er OK. Ja. Ja, det var sjovt. Ja, helt i orden. Så det står ligesom, kan man sige, proceduren på det her blad, som også findes inde på Altsjø Skibstorens hjemmeside under vedlejring, sådan at man ligesom har en procedure at gå frem efter til videregående uddannelser uden for Norden. Ja. Så for 10 år siden, der var der en færing, der læste i Stettin i Polen medicin, og den dame er læge i Norge, meget bekendt, ikke mere. Dermatologi i Odense. Jeg var flyttet til Odense, og hun kom jo og fortalte mig for 12 år siden, at hun ville meget gerne finde et sted, hvor man kunne komme ind med fornuftige karakterer, som dengang var over 9, men under 10. Om vi ikke kunne finde et sted, og så ledte vi jo, og så fandt vi sådan en norsk studenterorganisation, som hedder ANSA, som har en fantastisk hjemmeside, hvor man kan gå ind og finde uddannelser i alverdens lande, og der var altså så det her polske universitet, hvor der var flere 100 nordmænd, der havde været og stadigvæk er på den, og det var så derfor vi valgte det, og hun søgte og kom ind, og der kom jo så nogle stykker frem her siden da, og der har været en 3-4-5 stykker, der er blevet optaget hver af de sidste 10 år, så det er måske over 30, som har været eller er der, og det er tilsyneladende gået helt fornuftigt, selvom vi prøver at, om ikke afskrække, så i hvert fald fortælle nogle barske sandheder omkring livet og studieforholdene, som nogen synes som den sorte skole, hvor man skal møde op og tage sin test. Men omvendt, så opleves det jo så, at man klarer eksamenerne, fordi man hele tiden er sure, og man bliver holdt til ilden, og der er måske ikke så mange fristelser og fester rundt omkring.
som der kan være i andre universitetsbyer, hvor folk ellers tager hen. Men vores tekniker er han gået? Ja. Okay, der er et andet billede, nogen der har været. Jeg har en dårlig indflydelse på de her apparaturer. Men det viser sig, at det er meget få, der dropper ud, enten fordi de ikke kan lide det, eller ikke fordi de ikke klarer det. Og det synes jeg jo er en rigtig god ting. Men det er jo så også måske fordi, at folk, der søger, er motiverede. I og de andre har villet det her. De er engagerede og motiverede, fordi I vil være lærer, men I har nødvendigvis ikke 10,7 i snit, som det kræves for at komme ind i andre nordiske lande. Så det er jo ligesom det, og altså kravet, det er jo altså, som vi har nævnt nogle gange her, at man skal have 2 naturvidenskabelige fag, kemi på B-niveau minimum, eller biologi på B-niveau, og fysik på C-niveau. Men hvis man har biologi på A-niveau, så kan man måske klare sig uden kemi, men man skal have C-niveau. Og det er det mindste, og hvis man har mere, altså flere fag og flere niveauer, jamen det er en fordel. Og hvis man ikke har de her niveauer, mindst kemi på B eller biologi på B-niveau og fysik på C-niveau, så kan man jo altså supplere det. Men det kan man ikke nå nu i år. Jeg elsker også en som læser nere. Ja. Han siger, at han kjente en som, han er ikke kemi og B. Nej, men så har han måske, der var et eksempel her med en, som siger, at der er en, der er kommet ind uden kemi på B-niveau. Men han havde sikkert noget andet, som hed biologi på A-niveau, eller fysik på B-niveau, eller noget andet. Der er ikke sådan 100% låst fast, men altså minimum 1 fag på B og 1 fag på C af de her naturvidenskabelige fag, biologi, fysik, kemi. Og altså der findes måske undtagelser, men det er i hvert fald sådan de regler og de erfaringer, som jeg har haft med at gøre og kan se og læse mig frem til, at der kan være undtagelser af forskellige grunde, det er muligt. If I may add, you might be right. Before, when we applied, it's matter that you have a very good high-level high school education degree before you apply. But because many students later on, they have been having problems with biology, chemistry or physics, then they have made it obligatory now to have it. Vi hører et svar her fra en af de tidligere studenter, der siger, at selvom det har været nogle regler for 3 eller 5 år siden, så kan de godt være anderledes i dag. Og derfor er det selvfølgelig godt at snakke med folk, der har været der, men de kan have ændret sig lidt reglerne, og derfor er det vigtigt, at man er opdateret og sørger for at tjekke på hjemmesiden, hvordan forholdene er nu. Og hvis man har nogle alternative kvalifikationer, så kan man jo søge dispensation, og man kan jo altid kontakte universitetet eller den agent eller kontaktperson, som de har i Norge, som nogen her fra Færøerne bruger, hvis man er interesseret i at undersøge, om der er andre adgangsmuligheder. Er du med på det? Ja. Giver det mening? Ja. Godt. Sådan at jeg skal ikke udelukke nogen kombinationsmuligheder her. Jeg nævner bare ligesom de mest almindelige og traditionelle og typiske. Okay? Og så som sagt, det her med sprogtesten, den engelske sprogtest, det foregår jo på engelsk undervisning og alle materialer og alt muligt. Og der er det, at det er også, det er bare de sidste år eller 2, at man har skulle tage den her engelsk test. Selvom man har et A-niveau og gode karakterer, så er det ikke tilstrækkeligt mere. Man skal have en
internationalt godkendt engelsk test. Det behøver ikke at være IELTS, det kan være TOEFL, som er en amerikansk sprogtest, og man kan tage den på Færøerne, man kan, her lørdag den 13. maj, og det er sidste chance inden starten, kan man sige, på efterårssemesteret. Men hvis man er i udlandet, man skal bare have resultatet inden den 31. juli i år, hvis det skal gælde for optagelsen dette år. Men man kan godt tage den i juni måned i Sydamerika, hvis man er på Interrail, eller hvor man nu findes. Det findes i alle store byer rundt omkring i verden, og det er hver måned typisk i millionbyerne rundt omkring. Vi tilbyder den normalt 2 gange om året her, i maj og i oktober-november. Men, og det er en udgift, som er på over 2.000 kroner, og den får I ikke støtte til fra det offentlige system. I nu i hvert fald. Så det er en investering, I må gøre i tid og penge til det her. Ja? Det kan jeg få så på. Ja, det kan du, og jeg har flere her. Der er nogen, der mangler. Og her er, hvor man melder sig til, og det er det, der hedder Academic Test. Der er ligesom 2 muligheder, Academic og General, og det er Academic-testen, som skal gælde til universitetsuddannelser her. Og i første omgang, når man så skal søge ind på uddannelsen, så jeg har delt sådan et udprint fra den her hjemmeside, som hedder ANSA, som har et henvisning til, det hedder medicinuddannelse NO. Har alle fået sådan et? Så får I dem her, og jeg er positivt overrasket over tilslutningen her til arrangementet, så jeg har ikke fået printet nok i første omgang. Men her kan I jo altså se, at den sidste ansøgningsfrist er 31. juli, men der skal alle papirerne være på plads. Man har ligesom 2 runder. I kan se her, der er noget, der hedder trin 1, hvis I går på side 2. Så er det første, man skal gøre, og det er altså det, der så åbnes for nu her omkring 1. maj. Så I kan ikke engang gå hjem og gøre det nu her i aften, hvis I har lyst til det. Men det kommer så her inden for de næste par uger, hvor man kan gå ind og registrere sig elektronisk, og det man så skal gøre opmærksom på og sende i første omgang, det er altså et kopi eller af sit eksamensbevis, og det står jo også på engelsk med fagene og karaktererne, så det er rimelig enkelt. Og så skal man altså betale et administrationsgebyr på 85 polske zloty, og det er jo så altså for en forhåbentlig overkommelig indsats her på svarer til 100 kroner eller hvor meget det er. Så det er ligesom sådan for, at man viser interesse, og det er seriøs henvendelse, og at det må man så ligesom investere i her også. Det får man heller ikke refunderet. Plus at man skal sende et foto i almindelig passtørrelse. Det er i virkeligheden det første, man skal gøre. Og hvis det så viser sig, at man er blandt de 120, der ser ud til at skal få en plads, så bliver der altså, kan man sige, en anden runde, og den kan I så læse mere om senere hen, og så kommer der, kan man sige, lidt mere papirarbejde, der skal gøres. Om på side 4 starter det, der hedder trin 2, og så skal man altså til den tid på dommerkontoret for at have dokumenteret, at ens eksamensbevis er certificeret og godkendt, og så kan man, fordi man skal jo normalt ikke sende sin original af eksamensbeviset til nogen andre steder end sin mappe med dokumenter, som man har derhjemme i pengeskabet, eller hvor man gemmer dem. Men et kopi, som er certificeret og som er
stemplet af det, der hedder Notarius Publicus, hvis I skulle have hørt om dem. Det er dem, der trækker løg i de store lotterier blandt andet og sådan noget. Og det foregår nede på dommerkontoret, og det koster et eller andet 150-170 kroner. Når det bliver aktuelt, så skal I altså have det der. En anden ting, som jeg også skal have, det er, at man skal til mentormålet og have dokumenteret, det hedder apostille, at den uddannelse, som I har her fra Færøerne, typisk gymnasialt minimumsudvikling, at den uddannelse giver adgang til alle videregående uddannelser i kongeriget. Og det har de sådan et stempel og dokument for, og det skal så sendes med papir, med post til der, hvor det nu skal sendes til, i Polen eller Norge, hvor det er, og det fremgår af den her anvisning. Og så skal man til læge, ikke for at praktisere noget, men for at have dokumenteret, at man er frisk og rask og opfylder de krav, som man skal til sådan en helsetest, som skal udfyldes af en læge. Og så er der også spørgsmål omkring det, der hedder forsikring. Og jeg ved ikke, om jeg tør at spørge de tidligere studerende, hvordan I har ordnet jeres forsikringsforhold med indbo og sundhedsforsikring og sådan noget. Men man kan jo ikke på Færøerne tegne en forsikring, som gælder i Polen mere end de her par måneder, som en rejseforsikring dækker. Så det jeg anbefaler, det er, at man tegner en forsikring i Polen som en alternativ, eller at I får en brochure af mig, 2, for at jeg skal blive beskyldt for at være indespist af 2 internationale studenterforsikringer, som man kan tegne til at dække alt, hvad man vil, og lidt og meget, meget differentieret forsikringer. Teaching. Ja, prøv lige at komme herind. Det kan være, at vi gerne vil høre det herinde også. Så kan du lige... Der fikser jeg bare, at jeg skulle skrive det blå rejsekortet. Det er et dokument, som det er krævd herfra, men da jeg bor gjerne hej jag onka. Man typ ser mig, men det kräver jag då, men man inte gör praktiskt. Så det bjöd det, men man kan extra för lunch för det just nu. Och så kostar det så snägt per dag på minst. Ja. Ja. Men alltså praktiskt så är man onka. Man är efter förut i den här. But I had this European, but I had it from England, this European card. But if your family has this package of Triching, I think some of you have this package of Triching from the bank, you can also just get the card. Just have it with you, make a copy of that, give them, we'll shut them up. Yeah, you don't need just show them you have the blue card, that's all they want to see. So sometimes we did that once. I have this English one, but we can also just, I think you can do that. Just call Triching and say, give your name, your family name. They will issue you a blue card. When you go on holiday, you sometimes get it. Yeah, just take that with you. Up single subject. Just take it and show it to them, copy it. Ja, jag har inte sitt lit nu, alltså, det ser man. Her er et eksempel på sådan en brochure for en international studenter eller forsikring og en anden, og det lægger jeg her på bordet, så dem der er interesserede kan tage det, og så er min rygfri. Problemet er jo, at det er først når uheldet er ude, at man finder ud af, at man ikke har en forsikring. Og unge mennesker, der ikke... Og det er jo både indbo, og det er jo altså sygdom og alt muligt. One thing advice I give you, if you are applying, just follow the order of what documents they need. Assemble it in the same order and send. I think now you do it all online. You just scan them all, put them in a folder and send. Make sure you have all your paper. You'll guarantee then that your application will be processed nicely. If you miss paper, they will just go back and back. It will turn around, take a long time. You might not get a chance. So make sure you have the order of your application paper to just put everything they ask. That's what I did as well. Actually, at that time, I just sent an envelope with everything in it, hoping they will call me or something.
So I just put everything in order, but now you have a lot of chance. You just sit at home, scan everything, just send them. So that will be very good. Just follow the order. Og jeg er jo fuldtidsarbejdende her, og jeg holder sommerferie hen til midt i juli, så jeg er her sidste halvdel af juli, og der er der nogen, der samtidig har brug for assistance, men der er også nogen, der klarer det, inden jeg tager på ferie midt i juni. Og det man kan gøre det uden min assistance, men altså nu giver jeg de her link og de her informationer, og så bliver I jo informeret om, hvad det er, I skal gøre, når I bliver betragtet som potentielle til at blive optaget, at de vil have de rigtige oplysninger, og så er det jo vigtigt at svare og respondere på de krav og ønsker, som kommer. Men nu er I hvert fald forberedt på, at der er lidt papirarbejde, der skal gøres for at komme ind. Og det er ikke så meget papirarbejde for at få 500.000 til studierne her de næste 5 år, men lidt er der. Men det er altså en god timeløn, man holder sig. Ja. Nu er der gået 1,5 time fra vi startede, de fleste af os, men det kan godt være, at der stadigvæk er nogle spørgsmål i luften, og så har vi stadigvæk et par minutter eller noget, og I kender min e-mailadresse også nu, det sted, hvor jeg holder til. Mit kontor er nede i kælderen, så hvis I har lyst individuelt eller et par stykker at komme forbi, så kan vi jo kigge nærmere på nogle ting, og hvis der er nogen, der har alternativer, for det er jo godt samtidig at have en plan B, hvis plan A nu ikke lykkes. Så det kan man jo også gøre. Og jeg lod en blog gå rundt, vi kunne skrive jeres e-mail på, hvis I var interesseret i at få tilsendt de her PowerPoints. Har alle fået mulighed for det? Fordi så kan I få dem og kigge lidt nærmere på, hvis I vil. Nu skal I jo vende jer til at studere hårdt og brutalt, hvis I vil være tandlæger eller doktorer. Jeg vet, min omsprek var, jeg vet ikke om det skulle kanna det, eller det var så feil om minnet øverst, at det ikke var alt av enskån, selv om det støttet over enskån. Så vi får om man skriver sånn at få det rett og alt. Jeg vil se om vi må inn og ha til X fra Fiskfiskskolen. Det er jo ekstremt førskån og danskån, så er det første som jeg kan bruke for at få det enskån. Men her er det bare som Linear Wheel som omsetter, og så er det her fikset. Men altså, man skal der har heldigvis været nogle pionerer på vej, som gør, at tingene bliver lidt lettere for jer. Men det er klart, at der kan ske fejl, og dem skal man jo så selvfølgelig sørge for at få rettet. Og det er... at lyde ord, altså at lyde det, som vi ikke har gjort længst, og så er det skrevet. Og hvis I ikke ser det i jeres korrekturlæsning, så er det jo altid godt at sende ansøgningspapirerne i god tid, fordi så kan dem, der skal nærlæse og forstå, reagere, og I kan nå at få det rettet, hvis I kommer 14 dage før fristen er udløbet. Ikke? Det er en anden god grund til at være i god tid. At hvis der er en eller anden fejl, som I ikke har opdaget, men som dem, der ser det, så kan de jo nå at reagere, og man kan nå at få rettet. Ikke? Der sker jo fejl, hvor mennesker arbejder, og også i den her verden, hvor man prøver at sikre sig imod sådan noget, men der sker samtidig noget. Det er vigtigt at opdage det i god tid. Yeah, that's the thing. When you have the application, it will say it's documents in English. Just follow every order. By the discipline that you probably will practice, just do the same. Get the habit, get the order. If it says document in English, send them. And give them a good attitude of you as well. Give a good presentation that you are okay, really willing. If they have to, the more question they have to ask you, your application is going lower and lower and lower and lower. So you are going back in the queue. Others is taking your place. So keep everything, if like she said, documents in English, send it. Another thing, an advice I give you, in Poland, they are really keen about documents and proof. So whenever you are transferring money for your application, you can do it from your bank, net bank, and send it to Poland. Print out proof and put it in your application that you have sent the money.
So you have to show everything. It's better to show more than have nothing there. Then at least they see you have the proof of everything. Okay? So do that. Everything you are doing, just make a copy. When you're having your application, you sign it, you scan it, keep a copy for yourself. You know exactly where to fall back if there is a problem. So keep that habit and it will help you for many other things as well. The discipline of document is a very important thing. The more you advance, the more document you will have in your pocket to look after. So, good luck. Ja. Og det er jo det der, det er jo en slags selve ansøgningsproceduren. Hvis man ikke klarer den, jamen så kommer man jo ikke. Det er jo også en lille eksamen. At man kan forstå alt det der, ikke? Og der kommer nogle fremmedord. Jeg må da også have fat i ordbogen der her, og apostel, hvad det var for noget. Det vidste jeg ikke for 3 år siden. Så det er det. Man vil jo gerne lære noget nyt, og man vil gerne ind til det, som man vil, og så gør man jo noget for at klare det. Ja? Skal vi sige tak for god ro og orden, og så håbe på det bedste, og som sagt, jeg er til rådighed med hensyn til vejledning omkring det her og andre videregående uddannelser ude i det store udland, og jeg har kontakterne på de her folk, som har været med i dag, der har læst dernede, eller læser stadigvæk, og der er andre, og I kender sikkert også nogen, der... Actually, you can always ask us, Holger, you can always ask us, but there is already like 4 people specializing now. There's Mari, there's Roy Knudsen in Vejle for throat medicine. There is Mari for dermatology, of course, and John Peterson is doing orthopedic and traumatology in Sweden. He's specializing. And Valborg, she's hoping to specialize. She's waiting, she's passive also, waiting to get a place in Denmark. And I'm waiting for my full Danish thing going on in Denmark, and then I will start come on again. So you can fall back on us if you are there. And Minor is also there, and Belgium, so don't hesitate if you need. En ting, som jeg ikke har fået sagt, måske klart og tydeligt, det er jo det her med, at når man læser i udlandet som dansk statsborger, så kommer man jo ikke ind i køen som en, der har taget en medicinuddannelse i Danmark. En polak, der læser i Danmark, kommer altså før i køen end en dansk statsborger, som kommer med en polsk embedseksamen. Fordi man sørger for sine egne først, det gør danskerne også, og der er har været sådan et system, som er ved at blive lavet om, man har skulle trække lod om de her praktikpladser, og der er man altså som udlænding, eller som dansk statsborger med en udenlandsk embedseksamen kommet bagest i køen. Men det har drejet sig om maks 5, og måske bare 1, 2, 3, så de er kommet ind i køen på afbud, eller fordi der har været nogle pladser. Det er det, kan man sige, den usikkerhed, og hvordan det ser ud om 6 år, det er der ingen, der kan vide. Men vi tror på, at der er brug for læger også om 6 år, både på Færøerne og i Danmark og i den store verden, og derfor er det en usikkerhed, som I altså et eller andet sted må have i baghovedet, men forhåbentlig bliver det ikke noget, der kommer til at genere noget. Men jeg siger det her, fordi vi har ikke den samme status som kandidat fra Polen, som man har, hvis man er kandidat i Danmark. Hvis man vil tilbage til kongeriget og arbejde og leve. Hvis man vil være i Polen, så er det ikke noget problem. But I can tell you how you're very lucky to know Danish and you're under the Danish wings, because the Norwegians, when they are getting a place in Tunis, it's like they have won the first lot of lottery ticket. They are celebrating, they are partying because they have got a place. Whereas they are applying from December and they are finishing in June. Whereas those who are under the Danish rule, all my friends, it's only about 2 weeks before we finish school, they apply, and before even finishing, they already got an answer that they are in Tunis. So it was quite fast. They got admitted in Denmark for Tunis, even though they have studied in Poland. So it doesn't matter. I mean, the education is European. You just have to go for it. If you move to Denmark, it's fine. It's better for you. I mean, in many ways, because it's closer to your family. You understand Danish.
But if you're staying in Poland, it doesn't mean that you will be in disadvantage. You actually will be getting the same chance. And all of my friends are proof of it. They have got everything. They are specializing now, and they are very well established in Poland and in Denmark. And they probably, some of them will come here, and some of them will continue in Denmark. So it's up to you. Of course, if you have kids and you get kids in between, it's fine to be in Denmark. In Poland, it might be a bit of a rush. So. Ja. Vi takker for den offentlige del her, og så hvis der er nogen, der har lyst til at snakke videre lidt, så er I velkommen til det, og det kan være, vi ses. Tak. Ha' det godt. Tak for jer.